Парламентите во модерните демократии имаат обврска за зголемена заложба за отвореност и вклучување на граѓаните во парламентарната работа. Тоа значи да промовираат култура на отвореност преку граѓанска едукација за јавност, а посебно за младите, со цел да се разберат процедурите и правилата на парламентот и улогата на пратениците. Еден таков проактивен пристап за вклученост на младите е развиен во парламентот на Швајцарската конфедерација. Pro Jahr besuchen etwa 100.000 Personen das Schweizer Parlament. Sie tun das im Rahmen von Führungen. Wir bieten Führungen auf Deutsch, Französisch, Italienisch und Englisch an. Sie tun das im Rahmen von offenen Samstagen. Beispielsweise haben wir am 1. August jeweils die Türen geöffnet und man kann sich frei durch das Haus bewegen. Oder auch an der Museumsnacht gibt es die Möglichkeit, das Haus zu besuchen und unser Programm zu besuchen. Es gibt Wandelhallengespräche, zu denen man sich anmelden kann, bei denen politische Themen diskutiert werden. За разлика од швајцарскиот парламент, македонскиот законодавен дом годишно го посетуваат над 5000 граѓани. Во својот проактивен пристап кон граѓаните и кон младите, Собранието организира 3 програми. Една програма која што е наменета за учениците од основно образование, кој се нарекува детски парламент, втората студентски дебати за студентите и третата имам став, наменета за учениците од средно образование. Wir haben mit dem Spiel Mein Standpunkt 2017 begonnen. Die Idee dahinter ist, dass Jugendliche für politische Themen sensibilisiert werden. Das Spiel beginnt bereits im Klassenzimmer. Die Schülerinnen und Schüler müssen Themen vorbereiten, sie müssen Lösungen zu politischen Themen suchen und uns die dann einreichen. Die Vorbereitung dauert ungefähr 3 Wochen, also jeweils etwa 2 Lektionen pro Woche. Dann kommen sie nach Bern in den Nationalratssaal und debattieren über die Lösungsvorschläge, die sie eingereicht haben. Das heißt, es gibt eigentlich 2 verschiedene Teile. Der erste Teil beginnt im Klassenzimmer, die ganze Vorbereitungsarbeit, die Recherchearbeiten, das Einarbeiten in die Themen und das Herausfinden, worin die Problematik des jeweiligen Themas besteht. Dies geschieht im Klassenzimmer unter der Anleitung der Lehrperson. Und dann im zweiten Teil kommen die Jugendlichen nach Bern. Hier erhalten sie eine Führung und debattieren im Anschluss ungefähr 1,5 Stunden im Nationalratssaal über ihre Lösungsvorschläge. Парламентарниот институт во Собранието го превзеде швајцарскиот модел на играта My Point of View и го прилагоди на работилница Имам став. Во нашиот случај, оваа програма представува симулација на законодавниот процес и на законодавната постапка, парламентарната дебата во врска со тоа како предлогот станува закон. Подготовките започнуваат на час во училиштата. Учениците под водство на наставниците ментори одржуваат 3 состаноци. Проблемот го разработивме со тоа што сега треба да се осврнеме малку на аргументите. Треба да видиме што ќе подкрепиме тука, како ќе ги образложиме сите оние промени кои што сакаме да ги предложиме. Wir bieten das Spiel jeden Donnerstag außerhalb der Session an. Das dauert von 9 Uhr bis 11:30. Zuerst gibt es eine Führung durch das Parlament und dann im zweiten Teil wird die Debatte im Nationalratssaal geführt. Pro Jahr nehmen ungefähr 25 Klassen am Spiel teil. Es kann nicht nur einmal passieren, es kann noch mehrmals passieren. Es wird ersetzt, passiert wieder etwas, wird wieder ersetzt, passiert wieder etwas. Ein ewiger Kreislauf, der nie endet. Wenn man dann etwas mal macht, dann ja, kann es nicht mehr passieren, weil man weiß, okay, ich habe es gemacht, ich werde ertappt, ich mache es nicht mehr, ich komme auf die Kosten, ich wurde bestraft. Es ist sozusagen wie auf gut Deutsch geschaut, ich will nicht mehr das machen, ich habe keinen Bock mehr dafür. Едукативната активност завршува во Собранието на Република Северна Македонија, каде класот одржува симулација на пленарна седница на Собранието и расправа и одлучува во однос на понудените решенија за секоја од 3 избрани теми. Што може да очекувате денес од овде? Имате можност да ја разгледате зградата на Собранието, како важен историски споменик на македонската државност,
и директно да видите каде работат тие што ги гласате. Второ, имате можност да се запознаете низ симулација на законодавната постапка како еден предлог станува закон. Трето, имате можност да развивате аргументи, да го браните ставот, да водите дебата и, што е поважно, да вежбате јавно говорење. И на крајот, имате можност да го разберете и процесот, како предлогот станува закон, но и да водите дебата при донесување на одлуките. И на крајот, имате можност да видите за начинот на донесување на консензус, кој што исто така е потребен при донесување на одлуките. Симулацијата ја води председавачот, кој го одржува редот и дава право на збор. Дали се јасни правилата? На почетокот на дебатата, представникот на комисијата, известителот, го презентира понуденото решение од страна на својата комисија. По презентацијата, секој од учесниците има можност да се јави за збор, да постави прашање или контрааргумент. Намерата е преку создавање на убедливи аргументи, говорниците да ги убедуваат своите колеги во исправноста на нивното решение. Wir haben die Möglichkeit, Klassengrößen zwischen 20 Schülern bis zu mehreren Klassen, dann zusammen bis zu 50, 60 Schülern in einem Spiel zusammenzunehmen, was uns das Abstimmungssystem erlaubt, das wir haben, denn wir benutzen nicht das Abstimmungssystem, das wir im Nationalrat fest installiert haben, sondern wir benutzen ein eigenes Abstimmungssystem. Откако ќе се исцрпи дебатата, председавачот ги повикува учесниците да гласаат, со што мнозинството демократски одлучува дали решението е прифатливо за нив. Истиот процес се повторува во однос на останатите две теми. На сите учесници им се доделува сертификат за учество. Како дел од програмата е и организирана тура низ зградата и просториите на собранието каде работи законодавната власт.